Mnogi vas kritikuju što ste prihvatili ime za drugi entitet Republika Srpska. Jeste li morali ili jednostavno niste bili dovoljno pažljivi? Ja sebe kritikujem, samo cijena je bio rat. To treba da bude jasno. Neprihvatanje Republike Srpske značilo je nastavak rata posigurno. Ja sam imao duge razgovore sa Holbrookom o tom pitanju uoči ženevskih pregovora. Ovi su razgovori se vodili u Ankari, u ambasadi američkoj, između 11 sati i 2 po ponoći. 3 sata smo ja i Holbrook razgovarali isključivo o tom pitanju. Ja sam navodio jedan po jedan razlog od čega mi ne moramo prihvatiti Republiku Srpsku. On je navodio jedan po jedan razlog od čega moramo da prihvatimo. Oko 2 sata zaključio razgovor. Ovo mora ovako biti, ne možemo više, gospodine predsjedniče, ništa učiniti za vas. Ne možemo više ništa učiniti. Ovo tako to mora biti. Tada, u toj situaciji, možda sam trebao reći, mi to ne prihvatamo, nek se rat nastavi. Možda. Ko zna, mislim, niko ne zna šta bi se poslije toga događalo. Mi znamo šta se događalo u ovom slučaju. Šta bi se događalo u onom drugom slučaju. To ne znam, jer ono što se može procijeniti je ovo. Amerika bi se distancirala od rata, vjerovatno. Zabranila bi Hrvatskoj da uvozi. Hrvati bi se također distancirali od rata, jer su postigli sve svoje ciljeve bili. Onemogućili bi uvoz oružja i hrane i mnogo čega preko hrvatskog teritorija. Mi bismo se našli sami da se nosimo sa srpskom armijom ovdje, koja je mogla biti pomagana preko Drine. To je situacija koju sam ja onda nazrijevao i činilo mi se da bi to značilo poraz. Zato sam teška srca prihvatio tu stvar. Ali i Holbrooke smatra da je to greška. Ali poslije 2-3 godine dana.